ma te omua a mai te teimei a papo e hia i te puta. E teio a tāua i te i rawana i te naora te apotorpo a ietumetia. Ta te atua i tu umai i anara, ia whaite o ia i tana mo tāwene i te maumea, e whatata i te tupura, e ua tono maira o ia i tana merahei, e ua whaite maira i tona nei tāwene i a Iowane. Ormetua, te tei manao. I hapa i tātou, me tera hoho a tā oiho, whaite mai i tātou i rau anei, i hapa i tātou i riuno e whea mata i tei. Ere, i ane nea tōra tātou mai tā oi whaiti i aru era, i a teio, i a hapo, i a wharo, i e te i mo parau nei. Hei, mana o te oe, ini eisho i te i omua a o te i hapi rānei. Maruru mai tei. Te piti o te parau, te man o tātātou. O ietu te hoho a tumu o te apotarupo. Tape a mai te o toitara. O ietu te hoho a tumu o te apotarupo. Mai tātātou e tai o i roto i te apotarupo i te pene hoe i rawa pai. Tēnā hea, tēnā ora, no o mai hoi a ietu te i te paramaura. Tērā, atai, te i te paramau. Ai te i te mitrai veirei raro ai te ienei. O ietu te tamaiti mure ore tō tātou whatu whaora arinu. Te i te paramai, noria mai te e hohoa. Tēnā riara, te matahia po mai te i poe maira. Hei a teo a. Ua poe o ia i roto i te eo hara. Ere, whao hia, te matahia po te whia poe, no te ha. Te i te hoa nene. O tō tātou tupuna matamo atamu, warat ai hia tātou i roto i te menema. No te hara, te i rawe hia. Hare meira o atamu piti, tō tātou ia whatu here o ietu, pō meira mai te rei mai. Hare tō meira ona i raro i te menema, no te whaho i whaho mai. Te poe e ora. Te poe i ora. Noria, tēnā ari ara tā tātou i rawa, ere, e ana, e te iarwha mai a tātou nei, e ua tama i a tātou i tā tātou hara i tōna i sora toto. E ua whariru i a tātou, e iari ana e taua, nā te atua i tōna rametua, e ana te amait te mana e amurino atu, amene. Norira, hoere mā, te wharoro o tui tera parau, tā tātou e paraparau e nei, ai te parau e vaira mai te i ten henhe, naro ai te iarei. Ai te hoho ai, whai te hia tō te ia, mai te e tata te whaaro o maira. O ietu me tia, te nari ara te parau mau. Te matahia po o te whia i toto me narira, me nana i hare mai, whatia whaho mai, ere? Iariro tātou i ha, te hapapure o nei, ia whariro i a tātou, e iarian Norira, mai te mea o ietu te ar i mana, hope, oai mai a tatu. E hua e iarian e parahia, e nun a huiari, te paraura o pauro mā, e nun a huiari, whaia mai ti hia, e au tauari, e ui tra tō tātou huru, e tra ia te hohoa tumu tā tātou, e ite i roto i te puta apotarupo tā tātou, hare i mai te no, hare maru, hare papura, yo tian tā tātou, tō tātou tere i roto i te iena e toru, papu mai te ia matu, ia tātou, e rawe rei, te pe mai iana, e pe iana, te tumu o te ora. Noria, te ia e tātou, e whaarone, norira, e haamata te puta apotarupo narato ia ietu, e whaotia toa narato iana. Tarai tātou i tērā, pene mapiti, pene hoe i roa maho e pene i piti ahuru mapiti, i rawa, ahuru maono. Tai o tu hoi tara i rawa, e nara. O vai o ietu. E ia tono atu au, o vau o ietu, ia tono atu au, i tau merhei, e whaite ia o tō i roto i te mau e taretia. I te e nei mau parau, o vau te tumu, e te hua ai o tawita, e te whiti a oi ana anahara. Norira, ho here ma.
Ma tatou pa ato e wha o mai rei, te e mau wha I a norto mai te paramau. No te opu o Utah. Te a prauti a norto mai a tawita. Te wheti a oi ana. Tō tatou whatu whaora, harinui, mita era. Te whai to I te atua te metua. O ietu metia. Te heheu atua hia. I rato I nā e wanaria e maha o te whawha api. Io te aratana o hiparhei, no te whaora a, I te atatoa, e tona hoi a ini ai te rei, e parhei o ia, ini ai te trono I te pē atau, o te atua mituara, I rato te tetene mo au te reira, e tau a harin, nui. Harai, I a tatou, I ta tatou mau hara atoa, ere, te tatarahapa hia, e tēno atu I te teme, e whae ai tona ti ar a harai, whaora, e here mai, o ia, no te whaoti te prau, no te ieo. Enei, ono me tua. Te puta a Putoropo, te whaite o ia I te mō hipa I te puena. Te mō hipa I orea I tupu atura. E te wā, e weira te puta nei, te mō prau, prau tau, ia hau tātou I mua I te mō hipa e tupu mai, no te mea nā te atua e arat e tēnei mō hipa atoa nei. Tēnei, ianen hei pai te tata I te aturi, ono me tua, I hioi te parau tā te atua, I pupu I pa e whaui a Ioane I a papai, ere? Roina tāua te tehi ora a, I rate te Timoteo e piti pene toru I rawa horumaono, I rawa mauhia te tātou, tēnā ora pai te mau promo o atu o I papai hiare mea whaurua hi mai te atua, e mea mai ei hapi rā, ei aor a, e whai te ahapa, e whai te mei, I te parauti ara. Iane ne vai te tata I a turi, I te ai tāturu tā tātou e rāwea, e nen he tātou e te aturi, e shoi te mau parau mo atoa, te whai tira hepera. Hepera e pene harumaa hoe, e te irawa ono. Me tua, tēnā ora, te irawa ono e, aore whaaro ora, aore o ia e maruru, o te hamuri te atuara, e whaaro o ia e atua, e ti ai, o ia te whaia I imi papu I anara. Ea te manato oe, e shoi te nā e piti, hapapura, e tauturu a, ia tātou, te tātanei anen he tātou, ia tutunui to tātou, whirura to tātou ora I shoi I tāna parau. Maruru mai te tau te momana o mai te iroa tā o e hapapu maira. I roto I tera momana o te hapapu I o te itera tātou te horora. O te motu marina te atu. Me tui te iau. Tēnei, no te puoi atu I te rira horora tātou hi o maira, eo ia tātou I a tape a mai te mei tātou te fufa. Tātou I te narato I te rata I a te varua mai te. Amen. Ona to rometua I he mohi e o tō. Ona to tātou o rometua e hapi meire I a tātou. Te varua mai te. Te whai te mai a tātou I te mau ohipa te tupu mai te tau mai o Ioane Patamo. I papa I ei o ia I te puta apotarupu. Te whamata mua no te mau tau I rato I te apotarupu. No te mau prau tā tau e whahiti hora, mo ohipa e tupu. E te whamata mua no te hapapu I ei a tātou tera mau ohipa. E tupu tei mut ai sora e aorera tōna nahi. Mo hipa I tupu I taitora, mo hipa I tupu I te mahana, e te mo hipa I tupu ana nahi. No ria I tera parau e parahia e heheu a, whaite a, ere? Ala, tenei I roto I te e parau, ia tātou, o te atua I shoaton ia, I te mome atua e tupu ura. Te tei te me, e whiwhiri I tātou, e hara te au a. I he rai po he tātou e tātou whiwhi e vainomi te rang. No te mea, o te atua hoa ton I te mea, te rata I a, e te warua moa, te mea no wauna I tātou, e parapara mai. Te, no ria, te atua I hoa ton I te maume atua e tupu ura, e no te whai te papu I a tātou I te aha, tona puput ata, o te tau hopea,
te pihia, te pia sonoa o ie tu te whatua I nui I tona rawhia, te mampapu I tona tu wharo, no atu te arupu arhei o te eo. No ria, te wera hoi parau, ta mō te papai, I roto I te puta ture, nā puta matamua e pai o te whawhateito, parau hia tera te puta ture. Nā puta matamua te whawhateito, tene te e to tore viti tonu mera Deuteronomi. Tera parau, te papa here, tu ke Deuteronomi pene ahoru mai, pene piti ahoru mai wa, I rawa piti ahoru mai wa. E hātu ia, tā te mautou a o te apo tarupo, hap I mai, ia tatu, tēnā ora, te prau moera, te tō tatu atua ia, te ia Jehova. O te prau rā, I whai te hia mai, no tatu ia, e no tatu, mautamai e amuri no atu. Ia hapa o tatu, e te mau prau atua, I te ienei turi, mau prau atua, horo o hia mai. Te mau prau oi, te atuara. Te mau prau rai hohora hia mai, whai te hia mai, no lira. Prau na e tatu, apo tarupo, whai te hia mai. No tatu ia, o tatu mutu mai. No lira. E hare a papu tō tātou tui te ia. Hei te me teio, wharo hapa. Oro me tua, te marmarmar nei tā tātou hapi rai a tātou, piti tuhua, e venei I roto I tāte I puta I naro nei, I te horo I tātou, I hui te whā o te puta, te whā matamua tēnā ora athei, e hapi a tātou I te ora no te iemhana, te piti, e whainene I a tātou no te tau e hare mai nei. Tēnei, mei tāo e whahiti I rau ana I te tronomi pene piti ahoru maiwa, I rawa piti ahoru maiwa, te mō mea moe titi atua raia, te mō mea o te I whaite hia mai, te I a tātou rea, e tēnā atu tā tātou mohu ai, I anen he, orometua, te I mauparau nei, I a he heu hia, I a hapa hia, I a riro te ia mauparau, I tauturu ai tātou, maitai e tū, I whahiti te mata I o te pene piti ahoru māu au, I rawa piti ahoru, tēnā arapai e tūni e siutana mō pipi e hapi atu o tō I te mauparau ato tāu I hapi atu I o tō, tipi e shoi I o tō, tēnā atu taupe au tēnei au. Uariro te rā, mō prau e a tātou I anen he, pei tātou ia hau noa I te maute mea atoa. Ora me tū? Maruru ai tātou ai, no te mea tā tātou e hi ora tā tātou e maramarama mai te eira. I ha hoa tātou, I ha moi te prau, tā papa I rua tera mei ratu tō tātou whiriru. Apo tarupo, whaitera, he heu a, nawa e whaite, nā te varua. E ita te prau, e riro e prau whiwhi, mai te mea te whaar ora tātou, te tia turina te te ora, hora tō hi ora. Tauma teiti e rawe hei muri, wa tupu te tei, aparau a I roto I tā tātou a whatateata, I teiti nei, rā te tau, me huru roa, mana nā voi te nei, wa hau I piti ahuru matahiti. E roto I tera aparau a roto I te awhata o te reo teiti, hoe te e tāta tōte no te vaneria. Te aparau o nā, te parau no te vaneria, tāna hapi I toara I roto I tāna hapora. Tai toi te me te uira te tāta ui manao, no te radio teiti, tēnā ora tāna uira ahari. E hato e manao I te puta a putarupu. Nā ora tera tōte, te ria, paulo tō teiti te whaarora, te ria tō te whaaro tō arawo. Oi te oe, te puta a putarupu, e puta muimui, e puta whiwhiroa. E rei te puta ohi, e tei o, aurera, e maramarama. Te ria ia tāna pahono a, o enu te au a, ai tōna I tātara, te au a, tara ui a, e hatu o e manao. O parora ona e puta muimui, livre sombre, e puta whiwhiroa, difficile a comprendre, tera, tōna reo, tēnei,
Te ite rara tātou i tēnei tī pepoi, e ha te parauhia, e ao, tō te teio, tō te whāro te hako. Tā te au, te puta a potarupo, tā te ramepa, hopea, tā te atua i horo mai, no te turama, i te parau, no te ai o tō tātou o mitona poise te rahia, harero e te hopea. Nō nira, tā oe tātou, mi tātou tā i whahiti tūre aru era, tā hohoa, mei te mo hohoa e patahi e roto i te wharetea tā, no, tā tātou mo wharetea tai te rātau, tiare whare au, ere hare ke tātai mata i tei, tā tātou i te mahana, te he tā tātou hohoa. Mata i tei tātou no te mea, te mo hohoa i roto, te mo hohoa ia, tā te teipa, e ore matau, ai te maramana mahia, ai te ipapura, te rā te hapapuma i rei tātou. E ao, tō te teio. E i tātou nene, e i te maramarama. No te ha, no te ha, no te mea. E re maua tō te professor, e i tā. E re maua tō rometua nene he tātarai mōmoro, ai tā. Hoera o rometua, tere, whai te mere i maua. Te varua mōmoro. Nāna. Me nāna i arat eira, te varua o prahiatara, te varua o te metia, te varua o te atu. Te roto tātou i te hoe. Tere, tēne, no te prau no te ea. No mō he pai te mui nana hira. Waroe mai e tui tera mō hohoa, mai roto mai te mō prau tōu, teitora, puta taniera. Whahohia mai i roto i te puta, a puta upo. Horo a hia mai e, tōna hohoa papu, tōna haura e tōna whahopea. Tā tātou ia e mara. E noria, e hata i e tui prau. I roto i te prau, tera roara a tau. Te wera hoa e prau. Whahuru mea rei tera i tātou. I tera tātou e whiwhi. A po tarupa pene piti a kama piti i rewa hitu. Te nā ora, i nā te hare wapi atu nei iau. E re, e ao, tō te hapo. I te mō prau tau, i hia roa, i roto i te e puta. A po tarupa. Maruru no te i e whahiti o te i irawa i te apo torupo i pere piti harma piti i irawa hitu ma ua riro o te i irawa e whahiro o i tātou e te harera tātou i hia aita noa te i puta e whaiti mai e tātou te wha o whaiti atu o mai rā te i puta i a tātou te hina arora nei tātou te ora e aurara aita. I anen he tātou i te tihia te ora, rometua te whahitira te profeta Itaia, i te pene maha ahuruma au, i rawa ahuruma hitu, tēnā ora te tei ora, tēnā o maira Yehova. O tō oe ora, te mua i te raera nei, o vau tua tuara o Yehova, o te whaite ia oe i te mea maite ia o era, o te arat ia oe nā te ati ia maite ia hare o era. Tarati tei whahitir ata te profeta i te ia tātou i te pepe nei, me te paue i hina aro tātou, i aora tātou, i anen he tātou i a whārerei i te metia, mai te whahitir te irawa hitu i te pene piti haruma piti, te puta a potorpo, no te mea tarata wha, o i hoi noni ai hoi ia te hui wahura mai o te metia. Rometu. Oia. Hara, te e, tera hoa irawa tatau e wharohura. Tera wahi ta te whatuparo. E ao, tō te hapo, te mopuro tō. Hohere mai wharo meira. Eita te atu e wehinu i tātou roto i te maramarama ore. Hapapura, mopuro i whai te hiara. No tātou ia. Ere? Hapapura a te huru o te atua. Hinaro ona iaura. Te whea atua e whara. Nō rira, te mautau o te apo tarupu i te tau hopea. Aita te rea mopuro i heheu hia no te hamaruru noa i te tei noa man oiti mama noa no te tau noa nanahi. Aita. Wharo mai rā. Te e rāta te puta apo tarupu e whai tērā. O te mumia whauwha a te auroa i a tatu i a ite. E iariro mai te rira, iariro mai te rira, e tumu no tō tatu te aturi a, tō tatu ati a, ini ai te atua e tō tatu waurororo a. Iana. Tera, tera te wha.
No rira. E tene he te e puta. Ia vai hau hui e te papa. Ha marura tatu I te atua no te mea. Ua horo mai ona I te tei whana or hei no tatu I te matai ti api. Tra e toru au e tatu I harera. E I te tatu. Te huru, te whaito o tō tatu watu, tō tatu whatu ietu e te waru mai te. E I te tatu oi maura oia. Oia. E ere no te ria. E I tatu I te hia ai. Wharu mai te me. E I tatu I te hia ai hinaro tatu. Ia te. Ia I te mataro. Ia I te roa. Te maumea tānei prau mei taito mai. E o te whauti. Ia te harera mai o te tamaiti. No rira, te puta apo te rupo, e whai tēra, o te mau whai tēra, o te mau whawha. Te aurua ia tātou ia ha, ia ite. E ia rira mai te rira, tumu no tō tātou, ati a, ini ai te atua, tō tātou arura ai ana. Hama, kamau tō tera. Tera, te tei whai mata mua, tā tātou nene. Nei, orme tō te whaiti nei, tā tāu hapira, tā tātou hapira, I te ie pepe ie, te whaiti mene I te ie puta a potorpo I a tātou te mohipa whawha no tātou. O ia hoi, te rahi o te hopohopo ti ei maira I a tātou, te uira e no te ha, ere, ia hiroa tātou I tō tātou tāmura I te atua, ia roa I a tātou te uraro iana. Ere, I roto I te putanei mea rahi te mo mea o te whaamatau o tonei I te tata, te mo hipa o te tupu mai te tau hopea, te prauraho I te atua I niai sho I tona pupu tata, I he matau tipi ai sho I a oto, ere, I te momhana atoa. Titei, mana ato oe, orome tua, hou tau o oponi tua I te hapi a matamua. Oia, te e hā te mau mea te iti hia e te tupu I roto I te mau tene tere rawera hei. Tō te whatupu I te mau hapira e rawera hei no te tau hopea. E hapai, te hapi hia mai, e hata tātou e ite merto mai te puta apo tarumu. Te oana e tātou I te whaneria tā Ioane papai. Trai au Ioane pipi here, te papai te whaneria, te papai te apo tarupo, te papai te epe te tore. Te tānei papai. E reo no te whatu. Te whaue a Ioane papai o aitara. I roto I te Ioane pene aru mamaha I romi te aru maiva. Ua whai te atuna wau ia oto I tēnei I taua paraura. Ia tupuan e te aturi oto. Te tātātou para parau nei. Minan hai mei te mana. E te mo mana I mua. Te ia reo. Ua whai te atua na wau ia oto. Ere? I tēne, I taua paraura. Ia tupuan e te aturi oto. No rira. E horo mai ra te whatu ia tātou te hapapu. I roto I tātou motua tapapara ai te ima maha hare maira. Whahoi whahau mai ona. Mohi pei tupu. No te hapapuru atu ai tō tātou te aturi. E te nā ora e te aturi. E ia te aturi nai oto, hoi e ohipa toe ta autu e rawai. Te whaoti ai tōtou, ati ai iana. Tēnei, orome tū, no te puoit tō tau manoi e shuiti I rawa piti ahuru maiwa, no te turu I te e manonei, te wahitirat I rawa piti ahuru maa wau. Tā I rawa I ano mai, tēnā ora pai ua I te oto I tāu I prau atura te hare nei au, e hoi whahu mai au I a oto nei, e ahiri oto I hinaro mai au, e o ai oto o wau e haritia I te metuara, e rei hoi e tau metua I au. Ora, tera ti tei hapapura o metua, I nia shop ai te momait ei, tā te atua I pupu mai nei na tātou, ia hinaro tātou, trai te mea, mai ei e roa I a tātou, te I te matar a tātou I tō tātou whaora, ia tā I tau amhana. Trai ta whaoti rā tā Ioane vai tera, I te nei tau pro, ia tupuan e te aturi. No rira,
i te tatu, te tupu a. O te mau praudo tu i te puta aputara po. Amen. Mo te me hare mai ra, ere? No rira, ta tatu i whaaro, re tui ta tatu mau hapira, te e whahitiara, te reo whaau te aputara po. Ere? Tere i papahiro tui pene ahuru maturi rewa hoe. Tia i sora vau, inia, i te one tatai. Hiwa tara vau, i te ho e pua, i te ae a meiraro mai i te mona. E hito ona a whi, ahuru ho i tara, e ahuru ho i torona in eiso i nā tara nona. E o wha inoan a tini a eiso i tona mau a whi e hito. Tēnei orome tua, te pei whaiti tā apotoro poe pene aharumatoro i rewa hoe, te whaiti ra, te nura au tātau hapi ra e te whahoa o te reo o te puta apotoro po. Tēnei, no te hau e whahiti hia te emo animara i te i pene parau nei, ia whahiti nahi e te pūa, te tara, te pōro te emo mea, me huri aria, toa rome tua. Tēnei, tātou ia maramarama, e hā mau te aura, e hā mau te whahoa rā, te horo o he mai, me rito mai te i pene parau. Noria, wā whahitini inu atu mao e tau te ai te irawa. Te irawa, ui te oto e ha, no te whaiti tu e hara te hohoa. Me trap e a tau, ia fan a hoi film, e whaiti he mai, tā tātou hohoa no anana hipo te rai. Noria, tra hohoa tā tātou i te rea prohiare o nei no te ho e pua ana raro mai te moana. Ere, ho e tra hohoa, whaui mere, au ia tatu ia i te ehara i tra hoho. Nori o te wharo mai ra. Ia wharo nei o te tīparo e nao hewa te, ia te au a. Mei mahinaro i tu te eha te au a. Ta mau mai, hare mai, wharo o mai, whaitu i tu mai. Whahonu i atu. Mea, tra te mo hohoa ta tatu i te. Animara, e ui mere hoi tatu, hapa i te au a. I te tu o to eha te au a. No te mea, apo tarpo he ura, whaitera, ha mara, tera. Tēnei, trati te ho o mata mua, o te ho he mai te tātaua, tātātou hapira i te pepene, te piti o te hohoa, o me tua, e rito i tāni e reit pene hitu, me te irawa hoe, e tātou te irawa toru, e te o tāua te ino irawa nei e toru, te o toru. Te o mai. I te matheiti mata mua te ari i papuroni ara o pere tatara. Wa i te o tāni e rei te hoe orama. Te whaiti hei iana i roto i tāna oto i te hoe rui. Wa pururono mai rā, nā matai e maha no te rei ini ai te moana rheina. I rawa toru, wa here mai rā, nā mea ora e maha, mai naru mai i te miti, e huru e an a tora tau hohoa. Ere, hohoa ne me rā, e tāpa, e riona. Ia o tu e whiwhi, ia o tu e hawhiwhi. Trata tātou hohoa. Te rā, te tātana e nai pata mai, hohora poru mai nā. Ia ura an e toro toi tera hohoa. Wa roi mai e tu o e te parau no te prefeta tani e rei tona tau, te parau no te he napu ai maha. Hapoto no atu. Te e mo animara, o hapapu mai te parau na te atua, e te parau tau, te puta tani era, o i hei, e mau patireia. Te mau patireia o te whawha teito, te riro na e enemy. I te nun au te atua. Oi to moara o mo to te i patare mata mo. Papuronia. Whaho o hi e te riona, ere? Hara mai e to mreo e tapa. Hara mai e nemera, ere? Hara mai e trapu a hopea. I te tini. E au ane. Whai te hia i te whawha teito, trāt aro a. I roto pū, ia itara e rei teito ora, e te tiaporo. Te tiaporo, ua tamo o nana rato i te mau pateria huian i o te mau nuna a teito hamori itoro ai te atua. Tāna tera mohia. Tai e tu e whahoi me te tapu tarupo no te hapapu i tatu e hā te tumu. Te mau whiwhi o te e taru. Te mau aripura, te mau amhara i roto i te hapara a turi te tianu. Te mau au oren a, te whahapara ai te tei. Nā te apu tarupu tatu, ha maramarua. Nō ria, tā tatu ia mau imira, maimira. E te whaiti mai e tu, horo me ona. E i te oto, e i te tatu,
E ui tō te ha, e tō tō e me. Ai tatu parau rei, e oa oto. Te i te te rai a te au. Te au a. No rira mai hoa ia, te mau arepur a te tau, te mau whiwhi, te mau amhamhar a. Te rā mai hoa here ma. Te rai a. I te maina tā ua te piti te hohoa. O te horohe mai, e te turu te hohoa o te horohe mai i te tatato hapira. I rutu i e te puta e te tiera i te pene hoe, me te irawa hoe, tā tuti irawa haumamha. I ta tāua e tei o paurua te irawa, e veihora tāua i te mauta atai whārome nei i te hapira, i anen he e rato i a teio, i e te i mau irawa nei. Te whahiti nei e te tiera, te parau no te anatau i tauai, i te raera i a te parara. Nene ane o e horo potono mai i te tei manano ni e sio te ienau irawa o e ahurumamha o i hoi te hiora o te horohe mai i unei. Era, e maha hohoa tatatu i te ruto. Te hohoa tata, te hohoa riona, e hohoa atoro, e te aeto. Mau animara. Mi tataina tatanira, mi tatatu e wharerito i tapo tarpu. Noria, te imo orama, tatatu i tēnei rutu na hau e turu apotarupo taniera e te tiera, tā te atua, tā te tamaiti mure ore wha i te tona mautawini perafeta, i te whawha teito, e te mau apotatoro, i te whawha api. Tōrira, e ai te parau. Nā rato i te mea hei, tono hia mai, ia wha i te tona mautawini, ia tatarahia teo a o te orama o te mauparau tau. Te rai, nōrira, e hai tā tātou ina nei parau. E hai a te reo o te apotarupo tā tātou e rawe, no nia mai, no nia mai i te ha. I te, no nia mai te maramarama. Era no raronei, no nia mai te maramarama tā tātou e i te, no te mauparau tau o te apotarupo. Te horo o hia ia ioane i patamo no te maumea e tupu i roto i te ao mai te tene tere matamua te niu ahia, te taretia, tari te tiano, apo te toro, mata mua ai atu, tōna tupu a, tōna mau ati, tōna mau whiwhi, te wharere hia, e ana i roto i te mau tene tere, baoro, o te mau aro a tānei wharuru. No te ha, tēnā ora, no te riri rahi o te teni rahi, ute, tatani, te tiaporo, teito, te ofi, teito, te hamata, i tana haware, i te oi e tene, e o te iarato i tō tātou nā tupuna matamua atamurao ewa i roto i te menema. Wala, hohere ma, e whāro maira. Teimera hei tara i mua ia tātou, no te hapapu i tō tātou tiaturi a ini ai te puta, apu tarapo ai eto. Tenei, maruru me tōno te ha maramaramara, i whahiti hia mai nei e toru no puta, ia tātou i te i e pepe nei, te tātou hapira, e hi ora ai te hohoa, tēnei orome tuara. I te mo te mei, ia tei o te tata i te pipiria, te oho o teinei. Te tata i te puta apotorupo, nenea nei, apotorupo hare noi tōna hare rā, tāniera noa tōna hare rā, e te tiara tōna hare rā, me te paupa i aita tātou e whaohipo i te i nau pene parau nei, no te whaohipara i a maramarama tātou te whahoror aparau, nenea nei tātou e maramarama? Me taru. Hapapura, te puta taniera, te puta apotaru, nā puta e piti toma, tā tātou i mātou te reupo volume, taniera te toma ho e ia, apotarupo te toma piti ia, premier volume, deuxième volume, Noria, taniera te whai te mo ohipa e te aroa, te mau ati, prau e te pop ai te prau tragédie de siècle, te mau ati rutu i te tau. Te tupu rutu i te enemy o te tiaporo, e te mau atau te atu i te hidora. Apo tarupo, te whai te ia, te aroa, te peapea, i rutu i hoa i te mau atau te atua.
mai te teme o i e tui niu i tana e tane tia i fofa api. Hare roi te tau. Tani era, whahaman o. Whahaman o. Apo tarapo, hāpapu. Te hia tātou whaotira. Hare wawai atua. Te rāt whaotira. Hara mea nono te ha? No tātou. Hara mea ha? Ios whaiti e tātou. Whaite, te iwo. Maruru i tō tō whaara. Maruru i tō te aturina amai. Wa i o te arwha e te here i auto. Nori e hei tā tātou parau, ho here mai parau nea. Ere te e te parau pinipine. Te e parau. E parau nā tāua. E parau tātou. Nei tō tātou mohua. Ia parau o tō mohua whine e tau here. Ere? Me ohi e roi parau. Parau mai tō ato e hoa e tau here. Parau hene hetera. Me warawara rā tātou te tāta. Turi te te ano e parau e. E te atua mana hope e. Wa here o ia oe. No te mea. Wa here o ia o nā muaru. E tau whatu i etu metia. Wa here o ia oe. No te mea. No to oe here. Whaoti to oe orara. I orai wo. Te warua moa. Wa here o ia oe no te mea. O oe to oromitua. E rata ia au. E tēnu atu te aivi moara. O tiona i te reira. No te tau mure ore. Nene te wharahoa. Tēnei oromitua. No rira pai e tu whaiti e te o ne pene arumamha. I te irawa harumapa e irawa mauru hei te e meauro na mami sermen. Te irawa. Tēnā arpa i e tu here o tō ia aura. Hapa o ia i tā uparau. Ere? Sivu bebe. Garde me commodement. Ere? E wariro te i e pahiki a tātou metia i a tātou oromitua. I a tōturu i a tātou i a whahiro o a mei tai whahiti tui i tātou i rau nei. I tō tātou whirurita. I anen he tātou i ei te e hata mea tā tātou e hinaro. Ere? Hinaro ana i tātou te ora. Ora rā te poho. Te oromitua no te mea te whahiti nei tātou hapira i te pepe i e. Te parauna i te apotorupo i pene ho e i rawa ho e. Wo whai te oia i te rira i tāna pipi a Ioane, nā rato i te tono a i tāna ramerahei, e mea whawha te i nei parau o i hoi i roto i te reo hereni, e tēnā ora pai e wo whai te nā rato i te mautapa o whaho ora, e tēnā ora i muri mai hoe a parau o te whaohipahia i roto i te puta tāniera, ia tātara o ia i te ira o ne putane tāra, te aura no te i hamanihia i te aurora, te moni, te veo, te auri, wo whaite e te atua i te i te mohipa, tupu, me te bau whaite e te atua i ane putane tā. I te ane o ia whaite ato i tātou i te mana nei, ono me tua? O ia. No te mea, te whaiti i rawa maha harumapa, hi o mai tāu o te i rawa nei, tāni e reit pene piti i rawa maha harumapa. Tēnā ora pai te i rawa e. Mai tā o e hui i tērā. E o tino hia mai e tau o whaira anō roto i te moua aore e rima, nā te rira e haaparari i te auri, te veo, te araia, te ario, e te auro, e te whai te maira te atu arhei i te ar i te maumea e tupu e amori atu. E mea mau hoi e tau autonei e te haaware ore hoi e te whaau. Ere? Ia hapapun a mei i te atua. Ere? E ai tia toa te tata e te aturi nei, mea turi atoa te tari ako tata te i mhana nei, ano me tua, e mona atoa. Papu mai te ho ea turi agata ato te tau, mai te tau i te rāra turi. Paraunu atua te atua i tonu pupu ata i teitora. Hare hoa ona te mera hoa hei mai, te reira o te meti rapa. No rira, e hata mea tātātu i te hapi i rāna tātu. Te hio i te rāra i te mana. Ere whahau, tera nun ai prahuia e au tau ari. Nun ama i tia, nun amoa. Ere, aita. Ua whaia tōna paroi muri ai ki tātauro. Whai te rā i te rā i a tātou. Ere, no te ha. No tōna wharo ore, tōna eta. Te whaare i mere ni niu tātou aro me tua. No ria tātou i te mana, hoi a huru. Ere, are. Alo.
Yarana ta ia mai te mo thei di api. Eita, torometua Philip Johnny. Allô? Ormetu ya hamiti mi fotu ya situ ono tak webe da tanah pro. Me huaro tau me. Tapi hakata tit apocalypse ya. Apôtre Sujet du livre trahi révélation ya de Jésus-Christ. Dieu lui a donné pour montrer aita. Apôtre tona tatara tapi pro apôtre tai tai fahidi du tamatara e pro hereni tra apôtre ere tatara hi mai pena tu tatu reo thei apôtre apocalypsis tona ia reo hereni trateu fa itera heheura ya tatara na hia significação ere tatara na hia traiteu heheura fa itera fa apapura fa itete tata tonaura voilà. Okay. Sur la révélation de Jésus, parce que tout est aromé. Nana e whaite mai, nana i heheu mai, nana i horo mai, ia Ioane, i te moa i patamo, ia papa i Ioane, i tra man o norto mai ana, i te puta, e arat ei, e tauturu, e hapapu, i te mome a tānei parau mai, i te whiat oa, no te mautau atoa, trapa e tawiri ratu te aputarupo, te whia e ao to ratu, te teio, te hap o, e te wharo. Tai ratu te aputarupo, pene hoe i rawa toru, ha? Ormitua, te urai no tāniera, e whaite muro tāniera, e pai te tupu, e tau trai e pro, tra ma Israel, tra Israel, spirituel, tene tra Babylon, tra whaite hi rotaniera, tene te Babylon, tatato e whaite hi ara, tra Babylon spirituel oi, tra ia no tra, propria no Roma, wito e tato tra po oi, te ria ia, tra ia tai tunaro e whaarami tato, te pai tupu e roto taniera e whaite me, e o hamo ia tere me, e whaarami ni te to, roto Apocalypse, ia Ioane, te ria no, e hami tene te toa. Oia, maruru mai ei. Maruru ta no te ie niniu, ia hami te tu ia o. No rea, orometua i rito, te ie mohoho anei, te whahaman au mei tātou, no te whahoper ai te man ato e te tiera. Ere? Te whahitine i te tiera, te peneho e i rawa aharuma piti, te i rawa aharuma mha. Orometua tēnā ora i rawa aharuma piti, e here titi ei wharu noa rātou at oara nā mua, tā te varua e haere ua haere at oa rātou, o rehui i wharu ia haere rātou ra, aharuma toru, e te huru o taua mau mea o rāra, e au rātou i te arhau au hei e urara, mai te huru o te ramaipa, e te pēr a ini ai te huir a i raro, nā rato i tau mau mea o rāra, e te ana maira tau au heira, e ua pororo maira te uira nā rato i tau au heira, aharuma maha, e ua horo i hora tau mau mea o rāra, e ua hoi maira mai e te anapara a uirara. Orometua te whaarahi maira ni niua tatau. Alo? Oui, Yarana. Yarana. Bonjour à vous et bon ami. Maruru. Voilà, je viens d'entendre une réponse par le pasteur concernant le dernier appel là, que c'était une révélation que Jésus avait donnée à Jean. À Jean, c'est ça. Sur le mont Patmos. Voilà. Jésus a donné la révélation à l'ange. L'ange a donné à Jean. C'est bien ça, hein? Ça vient donc, de Dieu. Si je comprends bien, l'ange, voilà. c'est Jésus-Christ. C'est ça? Alors, écoute bien. Là, dans le thème d'Apocalypse, alors, le message vient du Père, qu'il a transmis à son Fils, et que le Fils a transmis par l'intermédiaire de l'ange à son serviteur Jean. Voilà. OK? Oui. Voilà. C'est ça la signification. Tout a été transmis à travers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la divinité est toujours dans l'unité. Vous voyez? Oui. Ce que le Père
a dit, c'est ce que le Fils a fait, c'est ce que le Saint-Esprit a communiqué à travers les serviteurs depuis l'Ancien Testament, les prophètes et les apôtres dans le Nouveau Testament. Oui. Voilà. Mais maintenant, j'avais entendu que Jésus a donné la révélation à Jean pour qu'il puisse l'écrire. Oui, oui. Je dirais que je ne suis pas trop d'accord sur ce sujet-là. Là, on parle de l'ange. Hein. Oui. Je ne suis pas trop d'accord sur ce sujet-là parce que à la fin de l'Apocalypse, Jean, après avoir vu toute cette révélation-là, il s'est prosterné devant l'ange. Il s'est prosterné devant l'ange et l'ange lui a dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. Donc l'ange, ce n'était pas Jésus. Parce que, autrement dit, garde-toi de le faire, car je ne suis pas Dieu. Oui, ok, c'est bien. Alors, je vais t'expliquer ça. Hein? Dans le texte d'Apocalypse que tu as entendu au début, hein? Oui. Dieu a toute la communication de la vie éternelle de son peuple. Oui. Ensuite, il envoie son Fils, Jésus-Christ, pour accomplir la mission dont il doit accomplir pour le salut de l'humanité pécheresse. Oui. Ok? Bon, il est venu, il a accompli cette mission merveilleusement. Il a accompli la volonté du Père. Ensuite, quand il a fini, il a communiqué avec les apôtres. C'est-à-dire, il a formé des serviteurs. Donc, les serviteurs, ce sont les apôtres, les premiers chrétiens. Et à son ascension, après son ascension, il y a eu beaucoup de disciples. Alors, dans le livre des Actes, on a dit il y a environ 120 chrétiens. C'était le début de l'histoire de l'Église chrétienne. Alors, ce qu'il avait dit, il a promis qu'il envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui va continuer le message à travers les serviteurs, l'Esprit de Dieu. Hein? Et sachez aussi que de temps en temps, dans le livre d'Apocalypse, même dans le livre d'Ancien Testament, le moment n'est pas encore venu que le Saint-Esprit sera envoyé. Alors, c'était ce que nous voyons parfois dans la Bible, l'ange, comme nous voyons dans l'Apocalypse. L'ange. L'ange, c'est aussi le messager de Dieu. Oui, c'est le messager. Voilà. De temps en temps, c'est l'ange qui vient pour communiquer, pour apporter quelque chose urgent. Il faut qu'on le parle. Alors, Dieu envoie son ange. Oui, Dieu envoie son ange. Il vient là pour parler. C'est ce que nous voyons dans le cas du livre d'Apocalypse. Et c'est ce que, par exemple, que tu avais dit tout à l'heure, il se mettait à genoux et l'ange dit non, ce n'est pas moi qu'il faut. Parce que je suis qu'un messager. Oui. Je suis ton compagnon. Voilà. Et chaque fois, quand on parle de l'ange, parfois même on dit que l'ange, c'est quoi? Voilà, l'ange est le messager de Christ. Parfois, il est envoyé. Alors, on a vu aussi dans l'Ancien Testament, tu te rappelles, qui est ce l'ange qui a apparu dans l'Ancien Testament? Oui. Oui. Lequel? À Daniel. Oui. L'ange qui a apparu à Daniel. L'ange Gabriel. Oui, c'est bien. Oui. Voilà, c'est un messager de Dieu. C'est pour ça que de temps en temps, on voit l'ange. Mais le plus important, maintenant, quand Jésus a dit « Je vous enverrai », alors, donc, à partir du moment où Jésus est rentré au ciel, devenu, et là, il a envoyé le Saint-Esprit. Et quand on parle du Saint-Esprit, on dit aussi l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ. Oui, c'est toujours la même personne, messager, pour être envoyé afin d'enseigner, de communiquer
de parler, de faire transmettre le message que l'Éternel envoie. Mais pasteur, oui, je suis d'accord. Mais j'avais entendu dans ta réponse que c'était Jésus. Oui. Moi, j'avais compris que l'ange qui avait révélé cette révélation-là à Jean, c'était Jésus lui-même, cet ange-là. C'est pour ça que je disais que moi, je ne suis pas d'accord, parce que à la fin de l'Apocalypse, Jean, il s'est prosterné pour adorer l'ange. Et l'ange, il disait bien, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. Autrement dit, garde-toi de le faire, car je ne suis pas Dieu. Merci. Ne te trouble pas, mon frère. T'en fais pas. C'est pas un problème. Je vais te relire le texte pour bien comprendre, ok? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Bon. Donc, cette révélation de Jésus-Christ, c'est Dieu qui l'a donnée à son Fils, ok? Oui. Pour ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Et que lui, il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur, ok? Donc, la première chose, que ce qui s'est passé quand Jean a été envoyé à Patmos, l'île de Patmos, oui? Donc, il a fallu que Jean reste encore là-bas pendant quelques années. Après, c'est Jésus lui-même qui est venu. Mais avant que Jésus arrive, c'est ce que le texte a dit. La communication du ciel avec Jean, c'était par l'ange qui était envoyé. Voilà, par l'ange envoyé par Jésus. Jusqu'au moment où Jésus est venu lui-même à Patmos. Et alors, il a transmis le livre, le message merveilleux d'Apocalypse à Jean. Voilà. Donc, il ne faut pas te troubler parce que... Si je comprends, l'ange, c'était Jésus. Non, ce n'est pas Jésus encore là. Regardez bien quand il dit qu'ils doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Il a fait connaître à qui? À Jean. Oui. Et quand nous lisons l'histoire de Jean, ok, quand Jean a été exilé à Patmos, il était exilé là-bas, considéré par les Romains comme un criminel. Et le problème des Romains, parce que quel est le crime de Jean? Parce qu'il prêche trop l'amour de son Seigneur, de son Sauveur. Et quand on l'a envoyé à Patmos, ok, comme considéré comme un criminel, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il continuait à prêcher le nom de Christ. Et alors, donc, avant que Jésus vienne communiquer avec lui, c'est l'ange. C'est l'ange, c'est pas Jésus lui-même. C'est l'ange qui venait en relation avec Jean pendant son séjour à Patmos avant que Jésus vienne lui-même pour lui montrer l'Apocalypse. C'est ça. D'accord. OK? Et j'aimerais revenir sur un passage de l'écriture de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1, verset 3. Hein? Oui. Je dirais que ce livre-là, c'est un livre par excellence, hein, qui cache beaucoup de promesses. Oui, beaucoup de promesses. Hein? Alors, je dirais que ce livre-là s'ouvre par une bénédiction, d'où le chapitre 1, verset 3. Hein? Heureux celui qui lit, qui entend et qui garde les prophéties, les paroles de cette prophétie. Hein? C'est une bénédiction, heureux. Donc, béni soit celui qui lit. Oui. OK? Et je dirais aussi que, voilà, le livre de l'Apocalypse s'ouvre par une bénédiction et se termine par une Merci. dans le sujet. Merci, mon frère. Hein? Merci beaucoup. À la fin de l'Apocalypse, je le déclare, quiconque retire les paroles de cette prophétie, hein? Il sera retiré, il sera retiré aussi de l'arbre de l'arbre. Merci beaucoup. À Apocalypse chapitre 22, verset 18 et 19. Alors, je vais revenir sur le verset 3. Alors, lisez bien, comme il est dit ça, si nous lisons. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Okay. Alors, le mot heureux, ok, ce mot heureux,
En français, heureux, tahitien. Hébreu. On est content. Mais dans la traduction tahitienne, c'est la traduction correcte parce que c'est tiré, du véritable mot heureux, la signification. Eao, ça veut dire quoi? Royaume. Royaume pour tous ceux qui lisent, qui gardent et qui, comme il dit, entendent. Donc, tous ceux qui lisent, qui entendent quoi? Entendent la voix de l'Esprit qui va enseigner quiconque lit ce livre. Personne ne peut comprendre ce livre si l'Esprit n'est pas là. Il est celui qui nous enseigne, et qui garde. Ça veut dire, garder ici, ce n'est pas seulement garder pour moi, non. C'est pour garder, ça veut dire aussi communiquer à notre tour, d'aller annoncer. De dire. Et ce livre, Apocalypse, a été donné à qui? À Jean. Ensuite, à qui? À son peuple. L'Église de Christ. Et ensuite, ce message est parti dans le monde entier. Bien sûr, avec tout le combat, le combat entre le bien et le mal, la confusion que le diable a semée dans le monde pour troubler le monde et pour détourner ceux qui cherchent la vérité. Vous les détournez dans les ténèbres. Nous connaissons tout ça. C'est ce que nous allons apprendre toujours dans le livre d'Apocalypse. Le combat entre le bien et le mal. Mais ceux qui continueront, comme il est dit ici, à lire, à entendre et à garder. Ce sont ceux-là que le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, comme tu as lu tout à l'heure, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il a dit dans le verset 17, 18 et 19. Voilà, Voilà. Alors, verset 18, 19, il est dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le ferait par des fléaux, c'est vrai. C'est-à-dire détourner cette vérité. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Les paroles de la prophétie. Voilà, il y a beaucoup aujourd'hui des croyants, des étudiants même de la Bible, qui essayent de détourner la signification de le livre à leur manière de comprendre. Voilà, ils croient qu'ils comprennent, mais ils n'ont pas le message. Ils ne comprennent pas du tout. Mais c'est normal. Dieu va devoir retrancher toute cette vérité. Mais à ceux qui sont là, qui lisent, attentivement, sérieusement, et qui gardent, et qui s'en servent de ce livre-là. C'est le livre le plus merveilleux parce que, pourquoi? C'est le point final de l'histoire de l'humanité. C'est aussi... le livre par excellence. Voilà. Et qui nous conduira jusqu'au pied des collines éternelles. Voilà, mon frère. Merci. Voilà, merci. C'est pour ça, pour dire que ce livre s'ouvrait par une bénédiction et se fermait par un avertissement. Oui. Alors, nous n'avons plus rien à craindre aujourd'hui. Pourquoi? Voilà la question. Pourquoi? Parce que j'aime mon Dieu. J'aime mon Sauveur. J'aime le Saint-Esprit. Parce que sans ça, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que nous sommes? Rien du tout. Nous devenons quoi alors à ce moment-là? Ennemis. C'est ça. Voilà. Marourouba, merci d'avoir appelé. Mon frère. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse aussi. Ok. Maruru no te niniu, o eliro tatau a hati rumetu. No rira ia hamai te hia te mawhea o te niniu mai te horo me te mana ao ia he ia maramarama. No rira I tua tapapana tātou te pā o te I puta e te reo aho o te puta a Potarupo. Rumetua, ananhei no te ahopet a I te hapira e tua tapapa tātou te atuar a e te tumu parau hei o te I puta a Potarupo na te puhur a I te hapira no te hapatama no rira te mohohere
maruru tō whāro me te ra mai tātou hapira i te pipena i hamai te me te atu e tātou opani tātou i te hapira nara te pura atu tātou orometa. Tō mātou me tua here i te rei te teira. Te atua mana hope. Te atua tō mātou pare eta. Te me tua no tō mātou whaora here ar inui o ietu me tia te iarwha mai tō te ao. E wa whaora i mātou te whia haranei. Te warua moa tō mātou aratai, tō mātou oromitua. E roto i tō mātou mo here a toa, roto i te ora a tamatu ora nei. I ora mātou, no tō oe oa, no tā oe prau, no tō oe hanahana, e no te ora tā oe horomei. Ha mai te mei oe yaratu paat o te whaar o mai i ta oe prau i te epipui. Arata i hei raro ai te mana o tō oe varua, papa i hia, i roto i te papa o te aau, i roto i tō ratu whirurira. Ia riro o te e moporau e fofu a weiho tamauna mātou e tēnu atu te taumure ore. Ha mai te mei tā oe mautumari e weinei, ati no e tō mātou whenua. Tēro atu i te mau hei whaar o hia mai ra te e prau tā oe praura, nara tō mai te mana o tō oe varua. No te whai te papur ai tō oe here, tō oe arafa, tō te ao, e tō oe hina aro i aura. Tō mātou me tua e, i te arafa mai tā mātou puri. Whaar o mai tō mātou maureo. I rito ai te o mai te hei no tō ta maiti here, tō mātou whaora here, ari nui o ietu me tia. Tō mātou whaora. Ia ni atu ei mātou i te e pure, e te tamarahia, tā mātou mohara atua. Amen. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur lvdl.pf. In hinhe o tō e whaarof a hau i tatatu mo whanhor a, in ai hoi tatatu tahua na tirara lvdl.pf.